Thu Thar Thlirna episode somli pasarina kan lo lom le veka chu hun ding met ti chung kan episode kan han cholsan nuwa kan ron chun somle thei tani February ni som pakwa Ningani khan Kumpinu lal fapa Andrew Mountbatten-Windsor chu a piancham kum samruk paruk na niah Sandringham Estate Norfolka a chen na hmunah United Kingdom Police ten an mana an man chhanah hian lal fapa ani laia sawrkara nihna pawimawh tak chelh chunga thuneihna hmang suala pu ania Tunlai Prince Andrew hi United States no pangkhoi khem Jeffrey Epstein thu buai Epstein file ron lar tharnen in kung kai na lian tak le thuk tak ne po ni wangin man chana hian hemi thu buai kai noi hi nia rin ania Epstein file ne na in kung kai na nia soi ania wang hian Kumpinu lal fapa ani na po nikum October thla khan alo ban san to hiala ama an man chung changa hian a unaw pa tubna Kumpinu lal ni mek king chal sa chuan thu chu siamin United Kingdom Police te malak na chu a thlop thu le dan chu na ti tura ti mai tura ni ti in thu chu asiam nge ni Andrew Mountbatten-Windsor hi kum zathum samngat chuang nuwa Kumpinu lal chung ko zinga policeman omchun aron nia kum sang ka ruk samli pasari khan English Civil War line katilaya British lalpa King Charles pakhat na kaman alaw nito chumi hnu kum zathum samnga hnuwa lalchung ko mi le sa zinga mi man omchun chu tuna Andrew Mountbatten-Windsor hi anitani man ni tangadar kar som pakhat aral hnuwa zan laia pelto Andrew hi police te hian an chualea a chen nei an hotir le he thu boi bot sai di lai thleng hian United Kingdom Police te chuan Andrew Mountbatten a chen na thin Royal Lodge po andap le mekani Andrew hi Kumpinu lal nu Queen Elizabeth panina fachuam tia soithina nia a unaw pa King Charles sa ai po hian anu Queen Elizabeth panina khan adu sakjok nia soithin te po nia Epstein file kami aron lar chuatan tir khan hemi no pangkhoi khem chung changa thu buai orve theidin hmuna din a po khan anu Kumpinu lal nu Queen Elizabeth khan a humtlat nia soita po ania tin chu mai ba ka hemi chung changa TV interview ming thang takum sang ni som pakwa vela aneya po khan khumi Kumpinu lal intakhu anu khana mantira chunga te chuan hunlai khan mi puite social da po alo hlo to trinani tin hei ba ka hian Andrew hi Epstein file mai ba ka hian Virginia Giffrey ina kumsang ni somni pakhata mi pat me chetna chungchanga Andrew apu na chungchanga po anu Queen Elizabeth tho khan Andrew hi court ma thiama chanthei na turle court ina poisa choi turan ti te kha poisa makta duai tam tak kha Andrew hi alo pe nia soi ni awangin anu fachuam tia soita po hi ain me viawa amero chu anuan borala auna pa King Charleson Kumpinu lal thuthengan lua hian Andrew chungchang hi ngai to ngai tak thilo ma wangle lalchung ko ming that na te po ti cheteu ani khatianga mi puite laka po an main phi fai thina turin nikum kumsang ni somni panga chawa khan Prince anti lal fapa ani na title te po ya ban sana ti chuan hemi lalchung ko British lalchung ko ani na poimo zong le sarkar riat puya khatiang ang din mun poimo tel na zong ta kha ban tir ania chung chuan tuna King Charles panina launita aunaw pa hian tuntuma Prince Andrew man ania te po hian mi puite thlirna ngai thiam tak le thiam tak chungin mi puite ma aunaw pa chu lal chung ko mi le sa ni ma sela dan chuan ati turati mai dona ni tia thu choran siama po hian lal fapa me po man theilo ani bil chung lawe ti na ron thlop thu aron soitin kan khai khom thei ome panina chuan South Korea President hlui Yoon Suk Yeol chu February som pakwa Ningani khan Seoul Central District Court chuan damchhung lungin tang turin achung thu rel sakania kan channel longai thloto thin te chuan in la rianga kumsang ni somni pali December ni thum khan Yoon Suk Yeol hi South Korea President ani line martial law apuang thut maya chuta chuan anram sipai te chu parliament lu chila MP lo mek te chu hol bet turin atira ma se sipai te hian parliament house an lu main mi puite le parliament na thokten sipai te hin lodanga an lut lei thei talawa chu tianga ni awang chon South Korea rama boina chuak ta hial tin atoi zong kan soi thei ome anram President Yoon Suk Yeol South Korea martial law anti sipai ro relna
mania thuneihna aken ko thine tura sipai te thlop na hmanga sarkar ding laia pai thlak ta ka khan an MP rol te chuanin anram president nina chutiang martial law parliament poron lem lawa apuan tak thuda wang khan vote an han thlak chun jom vele ta ama pai thlak na tur impeachment bill motion khan han putlu le ta ka khan Yoon Suk Yeol chu martial law apuan awangin anram president nina tanga bang turin an MP rol te khan vote mangin an pai thlata ti chuan Yoon Suk Yeol hian martial law apuan atanga dar ka ruknuwa cabinet te nena in mukomin martial law apuan po kha asut le ta nge nia chutianga nga anram politics an omchho a khan South Korea rama hian tunge president thar niang ti te president Tunlai kha MP rol ten impeachment mangan pai thlak ta ka wang khan president thar ruat tur te po an boi chho nak nak ka khatiang ang din hmuna South Korea tual chung politics boi tak an machon awang khan anram president hlui Yoon Suk Yeol thu boi ti hana kalta zela South Korea rama hian tunlai chuan anram hroi tu hlui te hian thu boin or chho molmol ti te poina soitia chu wangin an hemi anram president hlui Yoon Suk Yeol thachang dol tu pawimawh tak le prime minister hlui handuk so po kumsomni pathum chung lungin tang tura hremania tin anram interior minister hlui li sangmin po kumsari lungin tang tura hrem mek ani boka tin president hlui Yoon Suk Yeol hi damchhunga lungin tang tura anti mai ba ka hian anupui kim kion hi po tuna hian kum khat le thade tang turin lungina khung mek ani bokani South Korea rama hian anram hroi tu te hi tun malamatangin lungin nin tan tir hi anlo tong zau to thina anram chanchin kal ta khan han thlir le tin anram president mewina damchhung lungin tang tura hremna a han tok hi til dang lam lu tukani lo ti te poin chanchinthar then kata chuan mu tur om ve bokani pathumna chuan US sarkar malak na in February ni sompakwa Ningani khan Washington DC Gaza ram in kol dan tur ngai tu Paul Gaza Board of Peace thutkhom na masaber chu nei tan ani ta he thutkhom a hian US President Donald Trump pachuan Gaza din tharle nan US dollar tluk la dingon sompasari ro manani tu asoya he poisa mamo zinga hian US sarkar chuan US dollar tluk la dingon somatumanga abak dollar tluk la ding man pasari dang te chu Middle East ram tele Khawvel ram dang te tangin mu anin be seidon ani ti na soi pakani Donald Trump pasoi phang chuan ram panga Indonesia Morocco Albania Kosovo le Kazakhstan te chuan Gaza a Israel sipai omek te thlak turin International Security Force atana duty turin anram sipai theu te da tir anram ti to ti na soi boka hetiang ani mek lai hian Israel sarkar chuan Hamas te chu anral thuman tun ma chuan Gaza atangin sipai te lak chua antum lo tur thu anon soi ve boka Trump hian Hamas te hian US in ro man na siam anzom lo ani chuan aso khok na takan turang ti in US ina ahmalak na Israel le Hamas te inkara hunrei takum ni chuang in doan ma chon to an han chalrem ta ka khan Hamas te hi ral thuam tunga Gaza ro rel na an kai hroi thin po in nuk dok vek tura tin nia amero chu tun thleng hian Hamas te hian an ral thuam man latung lawa chu wang tak chuan Israel sarkar po hian Gaza an sipai da mek te hi lak chuan tumbik lo thu anon soi thar vele ni Gaza Hamas te ro rel na thlak tu tura US sarkar ina aduan National Committee for the Administration of Gaza alam toya NCAG an ti te chuan an website a Palestinian mi te chu Gaza police atana lak an ni theinan na ruak dil thei an tar chu sak to a hen na ruak dil thei an tar chu a hian NCAG ti hian an ruak man dan chuan thlan ni chungin police sanga lakman anin be seya tin Gaza police duty tur hemi NCAG hnuaya an lak thar tur te hi azawai chuan singkhat sang ni tal tlin tir an tum don ani Gaza Board of Peace .com na masabera hian United States chuan ram sang sarkar ho tulu berber te tel turin an soma Amera chumi Delhi satang chuan Bahrain lal King Hamad Al Khalifa che sarkar ho tulu bertelom churania tin Qatar te Turkey te Israel te point anram Prime Minister te mo President te tir lovin anram Foreign Minister te he thut khoma hian an tir boka Gaza Board of Peace a hian ram somni pariat ten antil thuan ti chiang toa ma se Europe ram tamjok chuan an zom ve du lawa Europe ram zinga chuan Hungary ram chia full member ani ti na soi theya Europe ram te hian an thlop lo bur chu ni lawa amaro chu full member ni lowin a lo thlir
thirpui tu observer angin kan lo tangange tin an in soifi ave tungani Gaza ven himna natok tu tur International Security Force Commander turin US Central Command Special Operation Commander nilai Major General Jasper Jeffer churuat ani to bokani tin Gaza Board of Peace a hian Executive Board member nilai yakir gabe soidan chuan Gaza ramdin tharle tu mek bultan nan hian nom nokton maktadoi somsari then fai mek ania tin mihring chenna in tur sak thar tur ania Gaza chimlam rafa an chenna tur mihring te khami indo wanga in lelo chan ta te chenna tura tan khan in sakhitan anianga chung ko nuai nga te chennan in nuai khat atho khat na tan saktan phatani don tina saya tin chu minua chuan Gaza mun thang thanga mihring chenna in hlota te chenna tur in nuai li sakle ani bok don ani United Nations ina hetiang anga Gaza ram din tharle na tura ta na tho thei vian nem ti te po soi chone chung jing a chun Donald Trump a hian Gaza Board of Peace thutkhom nei zo a hian United Nations Secretary General po akom tur thu te po se thutkhom ain soi nia tin chu mai ba ka chuan Europe ramtena hetiang anga Donald Trump sarkar ro mananga Gaza Board of Peace andina hian antel thadu vaklo na chan nian soi chu Donald Trump a hian malama tanga lo soi to angin United Nations hi ane patia thlak du na te po alo nei to hil thina chung ani wang chuan hetianga Gaza Board of Peace a Khawvel ram sang te anin tel khoma an tang ho ni chuan United Nations thla na tura tan te hian Trump hian rot rew ang ti hlau na te po an lo nei ve ni ome chung te ni wang chuan hetia United States sarkar na Gaza ram din thar le na tura ta na Khawvel ram sang te tan ho na tur pol lian ta Gaza Board of Peace atina hian film khur takathil kalpui ngai ni Europe sarkar hroi tu te chuan an ngai ve thongani amero chu hetianga nga Gaza Board of Peace ina malak tumna an han neya thutkhom masaber an han nei ta ka thil lo lang chiang ta deuh chu Middle East khunglai ram thenom Gaza ram thenom vela Muslim ramte Arab ramte kan tiang te khon Donald Trump malak na Gaza Board of Peace in thlop thre ma chan po Palestinian ho hi ma na tang to Bible hun lai tang to Juda te ne na in hir ko reng men ni wangin hetia United States sarkar malak na Gaza Board of Peace din an ni ta ka hian Palestinian state lo pian theina turata na kong koriu hian an ria chungte ni wang chuan Muslims ram roi tu tele Arab ram khunglai ram roi tu ho ta khu hemi konga hian thatho in an phur hle ti te puin chanchinthar then khata chuan alang ve bokani palina chuan February ni sompoko Ningani khan US President Donald Trump chuan Gaza Board of Peace thutkhom masabra thu soina Iran ram chungchang a se chuta chuan Iran chuan US nena inrem na siam turin ni somatang ni sompanga hunan laneya hemi nuwa chuan malak na chakjok a omina omlo theni ti asoya hemi athu soi chungchang a hian chanchinthar lokhom tu ten Board of Peace thutkhom nuwa US President an hanzo fi lena chuan ni somatang ni sompanga chung chu Iranin an zom don nge don lo ngai chanan atok view ni tin Trump hian a soinon le bokani hetiang lo ni ta ka chuan Donald Trump hian Iran ram hi US in dudan angin nuclear ral thuam siam chuan le khatiang ang nuclear siam chuan mun an kalpui dan kha zom turin ni somatang ni sompanga hun chungin an ngai dan an chingfel turani tin huna pe tin a ngai thei bokani hetianga Trumpan Iran chungchang Thu Thar sai an nei le ta ka wang hian United Nations na Iran ram ayo Amir sai te chuan UN Secretary General Antonio Guterres a hmuah tin United Nations Security Council nena lekha thonin Iran ram chuan US in sipai chakna hmanga be an to chuan arul tokin an lo chang let don ani ti a hrilba ka United Nations Security Council chu Trump pat soi thar ber chu demna thu soi chok ve turin an du ti in a hrilbaka in United Nations Secretary General nena hian United States in Middle East naya indo long le sipai te chopnai chu ti top tura mala turin angenani United States chuan indo bul antana ni ngat chuan an nule thil thleng thei soilok thei lo zong zonga po mo phurnan la ka ngai ang tin Iran hian US malak na hi nat takin an ron soi selani tuna hian United States chuan Arabian Sea Khawvela indo long lian ber tia soitin USS Gerald R. Ford chu Caribbean atangin an tirlu toa hei hi US indo long lian dang oman rama ommek
USS Abraham Lincoln avat hop donani he indo longlian hi US in Venezuela an beidona an chop thlak tho kha ni awangin mitam tak chuan Caribbean tuipui atanga hetiang Arabian Sea US ina an indo longlian nei ber mai USS Gerald R. Ford an on tir chhota hi thilmak le mit engtingani mi mit fuk na takania chanpo Venezuela an do don khan Venezuela sipai chaknga khami Maduro an zukman don khan he indo longlian thawi Venezuela tuipui kam hnai ta khan an chop phe wang khan tuna Arabian Sea an han chop nei le ta ka hian US hian Iran ram hi ru tum tamayam ni tia longai pol te po anom chhaunok to ni tin US hian Middle East hian indo thlotheina za som ni chuang athon lut to boka chungzinga chuan indo thlotheina an machuan E3 Sentry Airborne Warning Control System AWACS dialam to en soithin te F-35 Steel Strike Fighter tele F-22 Air Superiority Jet tian soite po an chop chawatin F-16 le F-15 te po an tel boka amalama khan tun malam kami hun masalam ret thani thumkalta atang khan US sarkar hian Arabian Sea hian Air Force F-15E Strike Eagles an ti te po kha an lo thon lut to boka mithiam thil chik mi te soidan chuan US in indo thlotheina le long athon lu ngai to chuan indo ma chon turin anin buat sai ti lo thei ani lo ani ti in an sei ve bokani mithiam than ka chuan US in Venezuela arun don khan indo long le thlotheina an tir lut na sa chu ba ka sipen tir lut tama mase tuntuma Iran ram hetia anwa vau a hian Iran ram hnaya hian long le thlotheina te chu tir lut tam ma sela sipayan tir lut tam lo thonga hei tak hi Iran hi US sarkar hian lo beidon ta sela Venezuela ten zugrona khami Maduro mantura khomola an sipaiten va tir lut ang ni lo deuh khan Iran hi US hian beidon ta sela missile le indo thlotheina hmang te hian ben tum zok ni anga tia elo ngai pol te po mithiam then kan zinga te chuan anoma chan po Iran hi tuna hian thei pato pin anin veng vea achan po US in hetiang taka voreng awang hian anram sipai te le anram ven himna na khamiral thum an rang rang te po indo le runan to pal thei thuta lo che chok ve thei tur khan anin rin rin awang hian US tan chuan sipai mishring han tirlu ai ka chuan missile ka phra thei chi te le indo thlo theina hmang te a Iran be mai hi awol samzo kang tia lo ngai pol mithiam te zinga no mani chu hetianga Iran le US boru akalum chho veu lai hian Iran ram hian Indian Ocean Russia te Indonesia te nen sipai nun chan an lo zir ve mek bokani ti kha rerek tel taila tin hetianga Iran le US boru akal chho mek lai hian US Secretary of State Marco Rubio chuan February ni somni pariat hian Israel a thlok lut dona Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nen anin kom dona hetia US Secretary of State Marco Rubio Jerusalem atlo tur chungchang chanchinthar lom ta kha hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nen hian Iran beidan turan rel dun don em niang tia lo ngai pol te pon omma amero chu khunin laron shil tur ngai taila February ni somni puriata Prime Minister Benjamin Netanyahu na vakom turani wangin anin kom zolama thu chiang te chu ala hriat thei tur ngai potong u pangana chun India rama kan lu le to do nga Tamil Nadu ro rel lai mek DMK Dravida Munnetra Kazagam te chuan an State Assembly in Thalom turatan candidate ni tum te tana deal na hunan hong mop mea candidate ni tum te tan hian deal na form hi an party office atang lak chhot thei ania deal na thelu fiatan general candidate tan cheng sing ni sanga le meche candidate le reserve candidate tan cheng sing khat sanga an tuka heng candidate deal na thelu tu te hi candidate atana thanan ni lo chuan an fi pek to te hi rulle amo pek let le vek turan ni thunga Tamil Nadu hian ni DMK te hian rorel na an chang meka amai ro chu an mani hlang hlaka sarkari siam an big lo tho puyan ne chung an tanrol puite chu Congress Party te CPI CPIM te VCK te le Vaiko Pol MDMK te mai ba ka MMK ti te KMDK ti le TVK Pol te an ne chung ho party sang khom chu tamber le alien ber chu DMK te hin ni wangin tuna hian MK Stalin kai hroin Tamil Nadu a chon DMK kai hroi sarkar ading meka
kumin chawa hianin Tamil Nadu State Assembly an in thanan ma chondona wangin rural IDMK te hianin history siam tuma chan po Tamil Nadu en thil mak vedak mai chu a zone hianin I party pakhathian sarkar hian lo chil chun zom lutuk lo thina lo nia chung ten I wang chuan DMK political history a zone a sarkar siam tumin MK Stalin a sarkar hian theito pinan chua theito pan chua phalak na an neya abaka le lam eptupol lama khan AIA DMK mel bakum lun le an khin pui bertakha injai lalit hai ti nu hian an noi chove ta viwa party chunga buina sang ten lo to wangin DMK hian sarkar siam chunjom le theitur hian engani vanena tong theitur hian ai ngai do boka mani ti turin thilakal vele boka chungten I wang chuanin DMK hian February ni somni pahnia tangin an tandol puiten en hian sit in semdan tur soi pui tu tur committee en rot tandon ni ta point thuan neya Tamil Nadu Finance Minister nilai tangam thena saru chon February ni somni zir top ni khan an state chunga meichiate zinga sarkar scheme dong kami sarkar ina meichiate ham thatna turata na scheme adun dong mek tu te bank account na cheng sanga an thuneihna soya DMK sarkar hian an state chunga meichia vai bel chekhat point pathum pakhat te hena hian sarkar ina meichiate ham thatna tur scheme an siam an don theina turin an bank account na poisa an thun sak vek don ni in soyan ni bokani Tamil Nadu state a hian kan soitong khan BJP po hian ko hreu tumin theito pin man la maro chu mak vedek me chu Tamil Nadu state a hian regional party lo chon sarkar an sim ngai lawa Congress party hian tun hmain engamo sarkar te po chun lo sim to ni mai thea tun huan an sim ngai ta lo shrimshima Congress party national party le BJP ti hi Tamil Nadu chon salan talo em achung te ni wang chuan a in beiber chu di tuna rural DMK te le tuna eptu polian ber AIA DMK te hin nia AIA DMK le BJP te hi tuna hin an tangrol meka anni hian central sarkar an lo house to boka BJP sumte hmang hian tuna rural DMK hi anon le thal theidon am ti chu thil thret cha kom tak tapo ani veni parukna chuan Congress roi tu leader of opposition Lok Sabha nit mek Rahul Gandhi chu February ni somni khan Sultanpur Kota defamation case an ya wangin in lana he tu boy kum sang ni sompuriata Karnataka Assembly in thlanka a campaign an elain Bengaluru tu soina sarkar lai puya home minister nilai Amit Shah chu a soichiati in BJP roi tu Vijay Mishra chuan he kota in tu boy theluta chu wang chuan kot hian Rahul Gandhi hi kot main lan turin an kota Rahul hianin au kilten manga kot main soifiana chuan politics a inti mingchia tumna le amimal chungchanga BJP tenan ngai theilo wanga hetu boy hi thelut anni ti na thiam thu asoya kot hian Rahul thu boy ngai tu le hunatan hian March ni kwa an ruat le ta potani Rahul Gandhi hi tun malam kumni khatkal ta vela a chanchin kan han chuile theya khan in la rianga kot thu boy ne wangin MP ta na han cholai lok tir te pokha anni kha kan la renga chu wang chuan thu soina sang hian eptu lampang sorry an khingpui lampang BJP ti hianin Rahul Gandhi han rep char na tur le chet na tur hi an dab ve ngar mati tur ta point kot thu boy mun ranga ala nei nual bokani pasarina chuan Congress roi tu tho Rahul Gandhi u Priyanka Gandhi chuan ni cham turin February ni sompoko Ningani khan Assam matloa Assam Assembly in thlanpo hi kumin chunga nei turani wangin Assam state chunga Congress party tele an tho puitana candidate an nei dan tur chungchang te an party hroi tu tenen an sei hewa chuta chuan an state chunga Congress party candidate tura an thlan chuate thitfim na hun le ti chen na hun an nei nin soinia Priyanka Gandhi hianin Gauhatia Kamakhya temple atlo heta hian Hindu sadhu pakhatin Priyanka chu nakina prime minister la ni mai turti in malsomna alo pe chu wang tak chon he sadhu pakhat le Priyanka Gandhi te na Kamakhya temple khota an ding dun lai thalak ki internet lama social media lama adar na sahlea amar chu Priyanka Gandhi chon eme chungchanga hian ama pola thu chu ero chu nei haulo thongani Priyanka Gandhi hian asama rural mek BJP Himanta Biswa Sarma kai roi sarkar ina thil anti diktok lo le eiruk na tele danan bot set na point somni anti charge sheet somni tia an siamachu atlang zar ngala
chu ta chuan Priyanka Gandhi soidan chuan Assam mi pui te chuan Assam ro rel lai mek BJP te thu boy or tur le andan bot siat na charge sheet somni te hi Assam mi pui te chuan lo chiarin an lo hrianga BJP te hero rel le turin andu le ngai to lawang tin asoi nge ni tuntum matan chu gan du tok le putanga kan video ran siam thin te kan han chol san wanga kan channel te in tlo lo chun zom zel ngot maya chu wang chuan amalama video kan lo siam toin lo langai thlak lo tu pho kha kan chol chung te kan mi lo ngai thlak sak turin kan bei sei view chu amaro chu kan ti the ni lawa tuntuma video thar kan siam po fam kim lo anga min lo ngai hlut sak le comment tha tak tak te min lo zia sak le turin kan so ma chu